Привітуючи присутних, Микола Šanta vyznačil, že mu za pisanie poeziji potrebna koncentracija i smirenje, ktoré nachodzi u valalskim ambijentu i prirodi. On hvaril, že sme šitski pisatelje, že šitski rozdumujeme o istih stvaroh, ljem dahto vežne klajba, že bi toto i zapisal, a dahto nje. Każdy ma svoju čerkotku, która mu važna. A mnie tak dakus važne i toto, co se slučuje u vseleni, njeljem zvonka nas hore, ali i u našej nukašnjej vseleni, u vseleni našej duši, u našem šercu, u našem razume. I tak sam toto povjazal i napravil taki naslov. Knjižku poeziji Vselenska čerkotka pisatelj Vladimir Kočiš spatril z osvirskoho boku, vyznačujući, že nas čerkotka, odnosno jej zvuk, prowadzi od počatku po koniec života. To perše bawisko u koliski i ostatnje ohlašovanje konca života z cerkovnima dzvonami. Як і кожна книжка, так і та книжка trebala bi biti dostupna všetkým tým, ktorí ešte chcú svoj duch zbohatiť pre slova literatúry. Takže tu nie je ograničenia, jak to i dneška večer bolo vidno po pitanju pripovedanja mladších, starších, recenzentov i tak dalje, co doprineslo konečno do toho, že by sme sa međusobno rozumeli. O knjižki bešedoval i recenzent Vanja Dula, ktorý medzi inšim vyznačal, že on u pisnjoh prepoznal ich univerzalnost i že su bliski šitskim generacijom.